خداوند بخشنده و مهربان، محترم جماعت، اسلام دینی عدالت، رحمت و نکوکاری می باشد و پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام باشد. در حیاتش همیشه با عدل و انصاف عمل می نمود. عزیزان، هر آنچه از خداوند طلب میکنه جمله یک جا از اوست. وای بر روزی کسانی که روی نیاز به سوی دیگری میآورند. بسا خلایق رسوا شوند اگر روز موعود خداوند با عدل ظاهر شود. بسا پرده ها دریده شود اگر او با عدالت بر خلق بنگرد. بسا امیران اسیر شوند اگر خدا مظلومان را دستگیر شود. یک شعر از محترم جماعت که با بدان بد باشو، با نیکان نیک، جای گل گل باشو، جای خار خار. اما پیامبرمون در عوض بدی نمیکرد. مشرکان خانه و در مسلمان ها را گرفته آنها را از مکه راندند و چون به مدینه هجرت کردند باز طاقت نکرده با آنجا هم برای ضرر مسلمان ها هجوم کردند. این کافرها نیست و نابود شوند، خدا لعنت کند آنها را. در حقیقت به لعنت خداوند گرفتار شدند. خداوند آنها را هم در این دنیا و هم در آخرت خوار و ذلیل نمود. هرچند کوشش کردند که دین خدا را از بین ببرند اما جز به خود به کسی ضرر نرساندند. در حقیقت انسان به جان خود ظلم میکند و با آنچه که نمیداند دشمنی می‌ورزد. انتخاب هر بنده در دست خود او است. پیامبر مشرکان را تنها به اسلام دعوت میکرد. کسی که قبول میکرد از جمله مؤمنان میشد و کسی قبول نمیکرد او را رها کرده میرفت. حضرت پیامبرمان کسی را با زوری مجبور نمیکرد که دین اسلام را قبول کند یا قبول نکند. هر کی قبول کرد از جمله مؤمنان شد و خود را از عذاب آخرت نجات داد. و هر کی اسلام نآورد توکلش را بر خدا میکردند. برگردن او کار مانده سرش را نمیبریدند. مثل امروزه تروریست هایی که به نام اسلام چنین کارهای زشت و قبیح را اجرا میکنند. هر کی ایمان نآورد خداوند خودش حساب و کتاب او را روز قیامت میپرسد. بعضی جاهلان مسلمان گفته کارهای زشت میکنند و اسلام را بدنام میسازند. این نادرست است. جوانان را با شعار اسلام فریب داده به جنگ ها میبرند و این بیسوادها باشند به ناحق خون میریزند. جوانهای بیسواد را استفاده برده نیتهای ناپاک خود را عملی میسازند. بعد تروریست کی را میگویند؟ اسلام و مسلمان ها را. امروزها از غیر مسلمان اگر پرسان شوی اسلام چگونه دین است میگوید دین تروریستی است. یک دین پاک را با واسطه خود مسلمان های بیسواد بدنام کردند. اسلام دین مرحمت است. هر کاری که تروریستان زیر شعار اسلام میکنند به خدا قسم به اسلام هیچ ارتباطی ندارد. جمعیت کفر از پریشانی ماست، آبادی بتخانه ز ویرانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبه، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خداوند میفرماید که مردم را با حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت بخوان، نه اینکه شمشیر را بر گردنش مانده او را مجبور کن. امروز ما مسلمان ها به اتفاق شدن نیاز داریم. امروز خود مسلمان ها را میباید که به دین اسلام دعوت نماییم، نه غیر مسلمان را. در کتاب مقدس قرآن که خداوند آن را با واسطه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به مردم رساند، در سوره آل عمران آیت 103 آمده است و همگان دست در اسمان خدا زنید و پراکنده نشوید و از نعمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است یاد کنید. آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید و او دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر لب چاه از آتش بودید، خدا شما را از آن برهانید. خدا آیات خود را برای شما اینچنین بیان میکند شاید هدایت یابید. همچنین خداوند در آیت 105 سوره آل عمران مسلمان ها را تاکید کرده است که پراکنده نشوید و مانند آن کسانی مباشید که پس از آن که آیات روشن خدا بر آنها آشکار شد پراکنده گشتند و با یکدیگر اختلاف ورزیدند. برای آنها عذاب بزرگی خواهد بود. ببینید خداوند تاکید دارد که پراکنده نشوید که برایتان عذاب بزرگی خواهد رسید. همچنین در سوره حجرات آیت 10 خدا می‌فرماید هر آینه مؤمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی اندازید و از خدا بترسید شاید که بر شما رحمت آرد. امروز روزی رسیده است که باید ما اتفاق شویم. پیروزی ما در اتفاق شدن از برادران. همچنین خداوند در آیت 46 سوره انفال مسلمان‌ها را تاکید می‌کند به خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به نزاع برمخیزید که
нотавон шавед ва қуввати шумо биравад, сабр пеша кунед ки худо ҳамроҳи собирон аст. Мо набояд интизор шавем ки кай худо ҳоли моро тағйир медиҳад, чунки тақдири мо дар дасти мост. худованд дар сураи Рад ояти 11 мефармояд: то инсонҳо худро тағйир надиҳанд, худо ҳоли онҳоро дигаргун намекунад. пас нахуст бояд мо ҳаракат кунем то худо ба мо баракат диҳад. бадтарин хислате ки мо имрӯз дорем, бародарон, ин маҳалчигиву миллатгароӣ аст. фаромӯш кардем ки муъмин бародари муъмин аст ва ба ин кор албатта душманони мо хурсанд ҳастанд. биёед бо ҳам бародар шавем ва нагӯем ки ту фалонӣ ҳастиву ту фалонӣ. ҳамин тавр мо метавонем иттифоқ шавем ва дар зиндагӣ ҳам комёб бошем. як шоир бисёр хуб фармудааст ки эй нусхаи номаи илоҳӣ ки туӣ, вей оинаи ҷамоли шодӣ ки туӣ. берун зи ту нест ҳар он чи дар олам ҳаст, аз худ биталаб ҳар он чи хоҳӣ ки туӣ. ин дунёи санҷиш аст ва роҳе ки шумо интихоб мекунед дар дасти худи шумо аст. худованд ҳамчунин дар Қуръони Карим мефармояд: пас ҳар кас ба вазни зарраи некӣ карда бошад, онро мебинад, ва ҳар кас ба вазни зарраи бадӣ карда бошад, албатта онро мебинад. эй мардум, фикр накунед ки дар ин дунё беҳуда офарида шудаед. ҷавоби ҳар луқмае ки мехӯред рӯзи қиёмат аз шумо пурсида мешавад. пас худовандро сипосгузорӣ намоед ва аз ҷумлаи носипосон мабошед. баъзеҳо дар пастӣ афтидан рӯ ба сӯи худо меоранд ва чун худо онҳоро доро намуд, худоро фаромӯш карда носипосӣ мекунанд. ҳамеша корҳои хайр анҷом диҳед ва аз корҳои бад рӯй гардонед ки ба зарари худи шумо аст. рӯзи қиёмат ангушти ҳасрат мегазед. дар роҳи худо садақа кунед, чунки садақа балоро дур мекунад. бидонед, садақа танҳо ин нест ки ба як нафари бечора пул ё таом бидиҳӣ. табассум кардан ба тарафи бародари муъминат ин ҳам садақа аст. як сангро аз роҳ дур кардан ҳам садақа аст. сухани хуб гуфтан садақа аст бародарон. як пиронсолро аз роҳ гузарондан ҳам садақа аст. муҳтарам ҷамоат, садақа гуфтам, як қиссаи хубе ба ёдам омад. Билл Гейтс сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошад. мисли ӯ одами сарватмандтаре вуҷуд надорад, дар ҳоле ки замин пур аз бечораву бенаво аст. системаи оператсионии Windows ки имрӯз тамоми телефону компютерҳои мо бо он кор мекунад, ихтироъкораш ҳамин Билл Гейтс аст. бо сохтани ин барномаи компютерӣ ӯ сарватманд шуд. пеш аз ин як марди нодору бечора буд. он қадар инсони нодор буд ки ҳатто барои харидани як маҷалла пул надошт. бадтарин рӯзҳои ҳаёташ буд. ин қисса байни Билл Гейтс ва як марди сиёҳпӯсти мусалмон гузаштааст. бародарон, ин бародари сиёҳпӯсти мо аз Африқо ба Амрико муҳоҷир шуда бо фурӯхтани маҷалла рӯзашро мегузаронд. Билл Гейтс хондани маҷалларо дӯст медоштааст ва дар назди як кизгоҳ ҳамеша аз ин бародари мо маҷалла мехаридааст. як рӯз пулаш барои харидани маҷалла камӣ мекунад ва аз бародари мо хоҳиш мекунад ки ба ӯ як маҷалла то пагоҳ қарз бидиҳад. бародари мусалмони мо ӯро дар хиҷолат намегузорад ва як рӯзномаро гирифта ба дасти ӯ медиҳад ва Билл Гейтс бисёр хурсанд мешавад ва ба хонааш меравад. ҳамин мард рӯзи дигар дар ҳамон изгоҳ мунтазири автобус мешавад ва чун бародари моро мебинад, рӯяшро ба дигар тараф метобад аз шарм, чунки пул надошт то қарзашро бидиҳад. сахттарин рӯзҳои ҳаёташ буд. бародари мусалмони мо бошад, ҳоли ӯро дида боз нахост ӯро дар хиҷолат гузорад. медонист ки ӯ хондани маҷалларо дӯст медорад. ба назди ӯ рафта боз як рӯзномаи дигарро ба ӯ медиҳад. Билл Гейтс аз кори бародари мо дар ҳайрат монда ба ӯ мегӯяд: ман қарзи дирӯзамро пардохт накардам ва он қадар маблағе дорам ки ҳоло раҳпулӣ карда ба хона меравам. бародари мо дар ҷавоб мегӯяд: медонам ту рӯзномаро хондан мехоҳӣ. рӯзномаро ба ӯ медиҳад ва қарзашро ҳам мебахшад. мегӯянд, он рӯзнома охирон рӯзномаи бародарамон буд. як нафар хоҳиш кард то ба ӯ бифурӯшад, аммо бародари мо онро ба Билл Гейтс ройгон дод. пули нақдро бошад қабул накард. ҳамин тавр аз байн чандин солу чандин моҳ гузашт. Билл Гейтс бо мурури замон бошад сарватманд шуд. дар сарватмандӣ то ҳол касе ба ӯ баробар нест. бародарон, ӯ дар қайди ҳаёт аст ва дар Амрико зиндагӣ мекунад. рӯзе аз назди он изгоҳ мегузарад ва мебинад ки дар он ҷо як ҷавони дигар рӯзнома фурӯхта истодааст. бародари сиёҳпӯсти мо ба ёдаш меояд ва аз мошин пиёда мешавад. аз он ҷавон пурсон мешавад: як сиёҳпӯс ин ҷо рӯзнома мефурӯхт. оё ӯ то ҳол дар ҳамин ҷо кор мекунад ё дар дигар ҷо? ҷавон мегӯяд: ӯ дар дигар ҷо муофис шуда кор мекунад.
Билл Гейтс ба коргаронаш супориш медиҳад ки ӯро зуд пайдо карда ба назди ман гирифта биёред. Хулас бародари моро пайдо мекунанд, ба назди ӯ мебаранд. Бародари моро дида бисёр хурсанд мешаваду ӯро ба оғӯш мегирад ва нишаста суҳбат мекунанд. Билл Гейтс мегӯяд: оё ту маро шинохтӣ? Бародари мо мегӯяд: туро касе ҳаст ки нашиносад? Ту Билл Гейтс ҳастӣ, сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон мебошӣ, ҳама туро мешиносад. Билл Гейтс мегӯяд: ман ҳамон нафаре ҳастам ки ту ба ман чандин сол пеш маҷалла қарз додӣ ва ман қарзатро пардохт накардам. Акнун туро даъват кардам ки қарзамро пардохт намоям. Бародар, ҳар чӣ мехоҳӣ аз ман бипурс, ба ту медиҳам. Бародари мо бо табассум барои ӯ нигоҳ карда мегӯяд: мутаассифона ту қарзи маро пардохт карда наметавонӣ. Билл Гейтс дар ҷавоб мегӯяд: он маҷаллае ки ту ба ман додӣ як пули ночиз буд. Чӣ хел сарватмандтарин одами рӯи ҷаҳон қарзи туро баргардонда наметавонад? Чиҳо гуфтанатро мефаҳмӣ? Танҳо 2 маҷалла ба ман қарз дода будӣ, чизи дигаре не. Бародари мо ба ӯ ҷавоби дандоншикане медиҳад ва аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. Бародарон, ҷавоби бародари мо ба ӯ чунин буд: он чӣ ки ман ба ту бахшидам аз бахшиши ту замину осмон фарқ мекунад. вақте ман ба ту маҷалла додам, сахттарин рӯзи ҳаёти ман буд. фарзандонам дар хона гуруснаву ташна буданд. аммо ман нахостам ки туро дар хиҷолат бигзорам ва ҳар чӣ доштам онро барои ту бахшидам. имрӯз ки ту ба чунин рӯзи хуш расидӣ, он маблағи маро маблағи ночиз мегӯӣ. фарқ байни бахшидани ман ва бахшидани ту дар он аст ки ман дар ҳолати тангдастӣ ба ту бахшидам, дар ҳоле ки худам ниёзманд будам. мегӯям бародари мо табассуме карда ба ӯ мегӯяд: оё ту медонӣ ки он гуна ки бечораву нодор будӣ, ҳамон хел боқӣ мондӣ. ҳар қадар маблағ ҷамъ мекунӣ, ҳеҷ сер намешавӣ, дар ҳоле ки дар дунё миллион миллион инсонҳо аз гуруснагӣ азият мекашанд. дорои он нест ки маблағи бисёр ҷамъ оварӣ, дорои он аст ки ба он чӣ дар даст дорӣ қаноат намоӣ ва аз ниёзат зиёдатиро ба ниёзмандону бечорагону дармондагон бахшида онҳоро хушҳол намоӣ. бародари мо ин суханҳоро ба Билл Гейтс гуфта аз ӯ чизе нагирифта баромада меравад. ана ин аст бародарон қаноат кардан. ҳар ки қаноат надорад бечора меравад аз ин дунё. худованди карим дар ояти 254 сураи Бақара мефармояд: эй касоне имон овардаед, пеш аз он ки он рӯзе фаро расад ки дар он на хариду фурӯше бошад ва на дӯстиву шафоате, аз он чӣ ба шумо рӯзӣ додаем садақа кунед. аз ин оят бармеояд рӯзи қиёмат ҳамин садақа метавонад моро наҷот диҳад. дар ояти 261 ва 262 сураи Бақара бошад, худо боз дар бораи садақакунандагон мефармояд: мисоли онҳо ки моли худро дар роҳи худо харҷ мекунанд, мисоли донаест ки 7 хуша бароварад ва дар ҳар хушае 100 дона бошад. худо подоши ҳар киро бихоҳад чанд баробар мекунад. худо кушоишдиҳанда ва доност. музди касоне ки молҳои худро дар роҳи худо харҷ мекунанд ва пас аз харҷ миннате намениҳанд ва озоре намерасонанд, бо парвардигорашон аст, на бимнок мешаванд ва на андӯҳгин. ҳамчунин дар ояти 7 сураи Алҳадид худо мефармояд: ба худову паёмбараш имон биёваред ва аз он мол ки ба варосат ба шумо расидааст инфоқ, яъне садақа кунед. аз миёни шумо ҳар киро имон оварда ва садақа карда музди фаровонаш диҳанд. дониста бошед худованд садақаҳои шуморо 10 чанд карда ба шумо мерасонад. дар ин дунё аз ҷое мерасонад ки тамоман интизораш набудед ва дар охират ҳам аз подошаш бенасиб намемонед. бидонед муҳтарам ҷамоат, аз худ чизе надорем мо. ҳар чӣ доред ва ҳастии худи шумо аз баракат ва меҳрубонии худо аст. худо аст ки ба мо ризқу рӯзӣ мерасонад ва ҳам дар тангдастӣ ва ҳам дар сарватмандӣ ҳар яки моро санҷиш мекунад. ҳар ки аз санҷиш гузашт абадӣ дар ҷаннат аст ва ҳар ки аз санҷиш нагузашт абадӣ дар ҷаҳаннам азоб мекашад. сипосгузор бошед худоеро ки шуморо аз нестӣ ба ҳастӣ овард. аллоҳу акбар. муҳтарам ҷамоат, ҳамеша кӯшиш кунед ки дар роҳи рост бошед, фирефтаи ин дунёи дурӯза нагардед. ҳамеша аз худои якто кӯмак талаб кунед. худованд моро аз ҷумлаи хайрхоҳон гардонад ва ҳидоят кунад ба роҳи касоне ки ба онҳо инъому икром кард. амин. худованд дар дили мусалмонҳо меҳре биандозад то бо ҳам иттифоқ шаванд. амин. худованд ба мусалмонҳое ки дар кишварҳояшон ҷангу ҷидол аст осоишу оромишро насиб гардонад. амин.
ва дар кулли сайёраи замин байни инсонҳо ҳам дигарфаҳмӣ ва бародариро насиб гардад. ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон, шуморо ба ёдоварии марг супориш мекунам. аз марг камтар ғафлат кунед. чӣ гуна маргро фаромӯш мекунед дар ҳоле ки ӯ шуморо фаромӯш намекунад ва чӣ гуна тама меварзед дар ҳоле ки ба шумо муҳлат намедиҳад. марги гузаштагон барои ибрати шумо кифоят намекунад. шитоб кунед ба сӯи обод кардани хонаҳое ки шуморо ба ободонии он фармон доданд. неъматҳои худоро бар худ тамом гардонед ва аз исьёну нофармонӣ канора гиред, чунки соатҳо дар рӯз ва рӯзҳо дар моҳ ва моҳҳо дар сол ва солҳо дар умри одамӣ шитобон мегузаранд. агар мардум дар азамати қудрати худо ва бузургии неъматҳои ӯ фикр мекарданд, ба роҳи рост боз мегаштанд ва аз оташи сӯзон метарсиданд. аммо дилҳо бемор ва чашмҳо маъюб аст. оё ба махлуқоти кӯчаки худо нигоҳ намекунанд ки чӣ гуна онҳоро мустаҳкам офарид ва таркиби андоми онҳоро барқарор кард ва гӯшу чашм барои онон падид овард ва устухону пӯсти муносиб халқ кард. ба мурча ва ҷусаи хурди он бингаред ки чӣ гуна латофати хилқати ӯ бо чашм ва андешаи инсон дарк намешавад. фармони худо ҳукми ҳатмӣ ва ҳикматдор ва хушнудии ӯ мояи амният ва раҳмат аст. сипос худовандеро ки суханварон аз ситудани ӯ нотавонанд ва шуморандагон аз шумориши неъматҳои ӯ нотавон ва кӯшишкунандагон аз адои ҳаққи ӯ дармондаанд. худое ки фикрҳои амиқандеш зоти ӯро дарк намекунанд ва дасти ғавосони дарёи илмҳо ба ӯ нахоҳад расид. парвардигоре ки барои сифатҳои ӯ ҳадду марзе вуҷуд надорад, махлуқотро бо қудрати худ офарид ва бо раҳмати худ бодҳоро ба ҳаракат даровард ва ба василаи кӯҳҳо ларзиши заминро ба оромиш табдил кард. эй бандагони худо, сахтии ҷон кандан ва ҳасрати аз даст додани дунё ба дунёпарастон ҳуҷум меоварад. баданҳо дар сахтии ҷон кандан суст шуда ва ранг бохтаанд. марг ором ором ҳамаи андомашонро фаро гирифта ва забонро аз сухан гуфтан боз медорад. ва ӯ дар миёни хонаводааш афтода ва бо чашми худ мебинад ва бо гӯши худ мешунавад ва бо ақл дуруст меандешад ки умрашро дар чӣ корҳое табоҳ карда ва рӯзгорашро чӣ гуна гузарондааст. ба ёди сарватҳое ки ҷамъ карда меафтад, ҳамон сарватҳое ки дар ҷамъоварии онҳо чашм бар ҳам гузошта ва аз ҳарому ҳалол ва шубҳанок гирдоварӣ карда ва акнун гуноҳи ҷамъоварии он ҳама сарват бар гардани ӯст ки вақти ҷудоӣ аз онҳо расида ва барои ворисонаш боқӣ мондааст, то аз он баҳраманд шаванд ва рӯзгори худро бигзаронанд. роҳатӣ ва хушии онро дигарон мебинанд, вале азоби он бар уҳдаи ӯст ва ӯ дар гарави он сарватҳост ва ба хотири воқеиятҳое ки вақти марг мушоҳида кардааст, аз пушаймонӣ дасташро мегазад. یا خدایا مرا ببخش. آمین. сарватмандон дар рӯи дунё бениҳоят зиёданд, аммо пулашонро ҳамеша захира мекунанд. худашон аз ин дунё мераванд ва сарваташон бошад ба дасти дигарон мемонад. агар сарвати зиёдатӣ аз ниёзашро ба фақирон бахшад, худованд онро даҳчанд ба ӯ бармегардонад ва хайри дунё ва охиратро ба ӯ насиб мегардонад. خدای تعالی گناهان ما را بیامرزد انشاءالله. آمین. به نام خداوند بی اندازه مهربان و نهایت با رحم. محترم جماعت، امروز در موضوع یتیمان و مسکینان سخن خواهیم گفت. پیش از دین اسلام مشرکان به یتیمان و نیازمندان طعام دادن را منع کرده بودند. به دنیا آمدن پیامبر اسلام برای یتیمان و مسکینان یک نجات بود. پیامبر از خوردی به یتیمان معامله خوب میکرد و مشرکان همیشه پیامبر را میگفتند از دادن طعام به یتیمان دست بکش، اما پیامبر به سخن آنها اعتبار نمیداد. در قرآن کریم خداوند آیین کاری مشرکان سوره 107 یعنی ماعون را فرستاد
و این سوره برای کسانی نازل شد که مردم را برای دستگیری یتیمان و مسکینان دعوت نمی‌کنند. آیت یکم این سوره آیا آن را که روز جزا را دروغ می‌شمارد دیدی؟ یعنی روز قیامت را عزیزان. آن کسانی که بر روز جزا باوری ندارند در آیت دوم ببینید کیا هستند. آنها همان کسانی هستند که یتیم را به اهانت یعنی خوری می‌رانند. ببینید هر کس که به یتیم و بینوا رحم ندارد او مانند کسانی هست که بر روز قیامت و روز جزا ایمان ندارند. آیت سیوم و مردم را به طعام دادن به بینوا ترغیب نمی‌کنند. هر کس که مردم را به طعام دادن بینوا ترغیب نمی‌کند او هم بر روز آخرت باوری ندارد. در آیت سیوم خدا به ما امر دارد که مردم را دعوت کنید تا دستگیر بینوایان باشند. پس برای هر یکی ما واجب است تا کلام خدا را به دیگران برسانیم و از پاداش این هم بی‌نصیب نمیمونیم. مهربانی خدا را ببینید. خداوند در سوره اسراء آیت 29 می‌فرماید: نه دست خود از روی خسیسی به گردنت ببند و نه به سخاوت یک باره بکشای که در هر دو حالت ملامت زده و حسرت خورده بنشینی. خداوند میگوید هرچی در دست داری اگر همه را خیر کنی در این حالت ملامت زده و پشیمان خواهی شد. به مقدار قوت و توانایی انسان باید خیر کند و آنهایی که از خسیسی مال خود را جمع آوری کرده به کسی نمیدهند آنها نیز پشیمان خواهند شد. برادران خداوند مال شما را در همین دنیا دهچن کرده به شما باز میرساند، چون که بعضی انسان ها روز جزا نزد خدا منت میگذارند خیرشان را که ما خیر کردیم. خدا به چنین انسان ها میگوید آن خیر تو را من در فلان روز از جای دهچن به تو رساندم که امروز به من منت کرده نتوانی. به خدا قسم خداوند با این مهربانیش مرا شرمگین میکند. همه چیز را او به ما داده است و میگوید به من قرض بدهید. در این دنیا به من قرض بدهید تا در آخرت آن را به شما برگردانم. قرض یعنی دستگیری بینوایان باشید تا خدا دستگیری شما باشد. در سوره اسراء آیت 30 باشد خدا میفرماید: پروردگار تو در رزقی هر کس که بخواهد گشایش میدهد یا تنگ میگیرد، زیرا او با بندگانش آگاه و بیناست. با کسانی تجارت کنید که در این دنیا و در آخرت به شما فایده آورد. کجاست چنین تجارت؟ تجارت با پروردگارتان. یک را بده 10 را بگیر و در آن تجارت هرگز خیانت نبود و خیانت نیست برادران. صدقه و زکات بهترین تجارت از برادران. آیت 127 سوره نساء. و باید که درباره یتیمان با عدالت رفتار کنید و هر کاری که انجام میدهید خدا با آن آگاه است. با آنچه در دست دارید سپاسگزار باشید. ای آن که 2 چشم بینا داری. انسان‌های نابینایی هستند که در آرزوی چشم بینا هستند. ای آن که دست و پای روان دارید. انسان‌های موجود هستند که دست و پا ندارند. ای فرزند آدم، ای آن که فرزنددار هستی. انسان‌هایی هستند که در آرزوی فرزند چشمی چارند. ای آن که در آزادی روی زمین سیر و گشت کرده ایستاده ای. انسان‌های زندانی آرزوی آزادی دارند. ای آن که آب تازه را می نوشی. هست کسی که آب نوشیدنی ندارد. پس با آنچه در دست دارید شکر کنید تا خدا بر آن بیفزاید. کارهایی کنید که برایتان پشیمانی نآورد. ای آن که تخت نشینی، روزی رسد که روی تختت میارند. از مرگ چاره نیست، روز همه میمیرد. خداوند در سوره ملک آیت 2 میفرماید برادران: خداست که مرگ و زندگی آفرید تا شما را سنجش کند که کدام یکی از شما به عمل نیکوتر است و اوست غالب و بخشاینده. وای بر حال کسانی که در این دنیا کارهای زشت را انجام میدهند. در حالتهای وزنین زندگی صبر کنید که خداوند همراه صابران است. و در آیت 5 سوره شرح میفرماید: پس از پی هر دشواری آسانی است، پایان شب سیاه سفید است. این کلام خداست. خدای تعالی ما را از جمله صابرانش قرار بدهد و ایمان کامل را نصیبمان گرداند. آمین. آمین. ما تصمیم گرفتیم که همراه استودیو کرون فیلم با عیادت همان اویله‌های میرویم که در حالت سخت زندگی قرار دارند. خب بینندگان عزیز، در این کلبه ویرانه‌ای که می‌بینید 7 نفر زندگی میکنن. مدت 20 سال زندگی میکنن در این خانه، ولی برق نیست. نه مقصد میگیم که آینه نلگون ندارن که از خبرهای تاجیکستان و بیرون خبردار باشن. دوستان عزیز، ما هم هزینه می‌خدم یک قدر مبلغ دارم با برادر عزیزم انا میتونم دوستان عزیز بیا سرجم
الان ان که الان کلبه ویرانه خانواده الان اپای کبیرا ما ان از نوسازی میکنیم که مشکلاشون برطرف میشود. 42 74 27 01 11 20 14 64 کسانی که به این اولیاء های نیازمند کمک کردن هستند به این صورت